टाठियों बच्चों अस्सलाम वालेकुम। ब अब्दुल गनी लोन छुस BMS क्रॉलपर पे अजुक लेसन हेत हाजिर। क्लास 8 सब्जेक्ट कोशर तो टॉपिक नज़म डाकवोल। टाठियों बच्चों पथ काल यानी पुरानिस जमानस मज ईत वसाइल दस्याब यम आज मिसाल टेलीफोन, मोबाइल फोन, फैक्स, इंटरनेट, गाड़ी, मोटर, रेल, जहाज वगैरह पथ काल चीज दस्याब। तो तुह यह जानन ज सानियन इलाकन हंद नफर लुक मजूर खतर गसान मुल्क चन बेन रियासतन मज तो तत चोरन रेतन, पांचन रेतन, छन रेतन रोजान। तिहिंद गरिक प्रारान आसान अस वात कह खबर अतर कह शिश वात तम छा ठीक। अत जमानस मज कुस रोल उस डाकवल सुंद आसान यह सठा अहम तुह समझन तिकाज कि नम वसाइल अजिक अमिस डाकवलिस या डाक अन नुन अम खतर ज्यादातर पैदल पेवान पकुन या पैदल ने पके नावन मज पेवान पकुन नावन मज ते तो गुरन पे पेवान और योर गसन। तो गरिक यहिंद जवान नबर काम मजूर आसान दह कन चोन पहन प्रारान आसान डाक वोल कर यह चिठ खबर अतर पृछुस। दुयम अहम कथ यह कि इत पे आज तालीम आम सारी तालीम याफ तथ जमानस मज मुश्किल सत अगर महलस मज कह नफर आसे पोरमुत लिखमुत सह 5वीं 6वीं या 8वीं जमात तान पत करान अम सत डाक वलिस चिठ पढ़ना। तो यह डाक वल सुंद रोल त्यूता अहम ज अम सद खतर इंतजार पेवान कर। तो इस यह अजिच नज़म अस तुह पढ़न डाक वोल अत मज लाला लखमन यम यह नज़म लेचम तमिस अमिस डाक वल सज कचा अहमियत यह अत मज कर्मुत बयान। तुम बूझू बह पर पेट कन कह लफज यथ बजगान गो जाय वनिस बचस खतर लागान बजगान यम सात बच जेवान तमिस खतर पलो लागान तथ वन बजगान। कन गई ये तुमुल सारान तथ मज नारान दान फल तथ वन कन। ब्या चीन प्याल वन तथ प्यालस यमन मज चाय चवान चीनो यम प्याल आसान तथ वन चीन प्याल। ब्या सहलाब तथ पता आम तौर गो सहलाब अगर यूपी तथ वन सहलाब। बह गो कस करान टाचार सर या वन हा यह सहलाब वगैरह वगैरह। टाठियों बच्चों चूंकि वक्त सठा कम बह पर सिर्फ 2 शार अजिक तिकाज आज यूत हेकान इंटरनेट के जरिए तुह तम वातन कह 2 शार पर बह आज अम पत पढ़ो पगह। तुम थो वार ध्यान तो बूझू यूर वलजू ऐजू सहलाब चोर हंछम चुशवाई पंजाब। यूर वलजू ऐजू सहलाब चोर हंछम चुशवाई पंजाब। रुम उशुर अम सुबहान रोज दमा बोज अफसान। बस 2 शार यूर वलजू यानी आलो करान डाक वलिस यूर वलजू ऐजू सहलाब चोर हंछम चुशवाई पंजाब यानी अमिस करान कि अमिस टाइम गो पे वन हा यह तपल स कत वन तान इथे पे करान अमिस डाक वलिस आलो यूर वलजू ऐजू सहलाब यानी कत वन क्या आख न आज तान। चोर हंछम चुशवाई पंजाब यानी मे 4 बच
تم ژۄنوَے بچہِ چھِ پنجابس منٛز کٲم کران ژٕ کیازِ آکھ نہٕ جل جل مےٚ تِہنٛز چِٹھۍ ہٮ۪تھ خبر اتر ہٮ۪تھ یتھ منٛز چھُ بیٛاکھ أکِس پتہٕ چھِ ونان روٚمہٕ اُشُر اَمہٕ صُبحانٕے یعنی اکھ چھُ روٚمہٕ بیٚیہِ چھُ اُشُر بیٚیہِ چھُ اَمہٕ تہٕ بیٚیہِ چھُ صُبحان چھِ ژۄنوَے پنجاب روز دما بوز افسانَے روز دما مےٚ نِش ٹھہر رژھ کھنٛڈ بوز افسانَے بوز میٲنۍ حال مےٚ کیٛاہ کیٛاہ چھُ بٔنِتھ آمُت یتھ منٛز چھُ اکھ لفظ اکھ یتھ أسۍ ونان چھِ جوٗ چوٗنٛکہِ پرٛٲنِس زمانس منٛز ٲسۍ سٲنۍ زنہِ ماجہِ بیٚنہِ تِم آسہٕ کٲنٛسہِ لقبہٕ سان ییٚلہِ تٔمِس آلو کران تیٚلہِ ٲسۍ ونان جوٗ مثال کے طور پر صُبحان جوٗ اَمہٕ جوٗ کٔرِم جوٗ یہِ اوس اکھ لقب یِوان استعمال کرنہٕ تخلُص یہِ اکھ القاب اکھ اوس یِوان دِوان یپٲرۍ أسۍ کران سر آز حظ تُہۍ کتہِ حظ ٲسِو یِتھے پٲٹھۍ ٲسۍ تتھ منٛز ونان تمہِ دۄہ جوٗ یس عزت یہِ کران تٔمِس ٲسۍ ونان جوٗ تہٕ آز گوٚو ییٖژے ہن انشاء اللہ پگاہ کرو بیٚیہِ مُلاقات